Kovela application run la sang te hian thil mak pui thlem tira swal na ko nga te po min shwai TikTok lar du wanga toal han that tamai te po anom Kovel hi azau ma kan rin phak bak thil hi thleng reng mai ani hi Rendenotica app hi lo shevem kalkong ko mutu app angani a ashwai na apia ga amang tu te hian kala thil mak pui te mun lo tak taka te ashwai chin Tujumakan en turpo hi hek thalai rolte hi he app hian suitcase pakhat omna hian shwaya engia chunga hian lo omle The sunburst flowers calling on roses overdue but I Rendenotica epachang hian mi ten thil ho tak takan mule munrap tak taka ankal te atam maya YouTube lama po hian han search ula entur nual mai mase kumsang ni som ni jun ni som pakwa tang chia khana lom he ep wanga thil thleng hian chanchin thar hiala lwa tak Hemini hian heng thalai rol ho hian he application hi an manga he application hian lui bula shwaya suitcase pakhatan mua A suitcase at the Gabby, go. I'll hold your stuff. Bro. Wait, open it. It stinks, y'all. It washed up. Oh. Oh. Calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. He video hi TikTok anon posa alar na samai tu na chan delete ani do nge a he pa wang hen mi tam takin thil mak le thlasang lampang te an mu te chu alar tak e ba wangin mu ve nge chak pol te pon oma tun tumai ro hi chuan poi khoi na rap thak tak chu atak nge ron phaulang tu alo ni ta atir khachuan mi te khan inti der na prank ka ni an ringa ngai ven lo na nan upload mai ani an ringa ma se van doi thak takin alem ni lovin atak ma azok Central Police Department te chuan thuan on puang ta a heng leirol ho hian mishing taksa hi ti pal thil thua an mu ani an ron tia he bek an mu khan police call ngal ani a he bek mai ba ka hian tuya hian bek dang pakhat mu ani boka mishing taksa a om ve wangin investigation kalpui ngal ani an hanzir chianga anni na po an chui chuak wata heng mi pani te hi kumsam thum pangami Jessica Lewis le kumsam ni pasari mi Austin winner an ni a in ngai zong ni in ni thum bauto an lo ni Thilan han chui chiang zela he TikTok video po hi video how mai ni to lovin anui za thak to lo hle a mi ngai vena hlo da sa zwal hle ni a mu tu te tan ngei po khan anuam lovin ru a shom du viau to zo kang chutiang bokin Jessica le Austin a chung te tan po Jessica chung te zo khian GoFundMe ya poisa do nei tu ran zonga dollar sing khat atlin huna chuan Jessica le Austin te case a pui theile information trape thei tu lo manata na mantura ta na anti ani he TikTok video hian mi ngai vena hlo chhozela mi million somli la yinan viewa mase he kesi akal thatluan lawe mema achan ni thei chu khati lai khan George Floyd thi dana khovel mishing telung oilo em hon lai khani a George Floyd bora khada lwalan mani ati thei hialang kongan zo a George Floyd thi dan lung oi thak lo tak khan news le media alwa khat veka thil dang kha chu poimo fak lo angina langani ber Masi investigation na cholta ti na ni chuang lova thunei to te chuan tunge Austin le Jessica hi thata suitcase da a toya pai tu hini ang ti in case ankal pui zelani kumsang khat zakwa somriat paliogas ni somni pariata piang Jessica hian fa palia nei to a achung te ta na mi hlutakani bok kum upalam le piang swal te en kol thin tu ani boka anute jina po in mi care thiam em ani thua soi nge a rilru zau tak pu ani a mingil nei chan pui ga ya mu piang phur taka chan pui tu ani ti ina soya Austin winner po athi hian kumsum ni pasari mi ani a kumriat vel chung chu Jessica nei hian in kopa anin kar hitluang reng big lo ma se an thavele zela Austin hian midang nen fapa pakhatalo nei ve to nge ni pon lamangai na a uine na camping han nei te hi a war le a mi te soida chuan an pani hian Austin le Jessica te hi mil ru thatak ve an ni a anin kar thalo zeu ma se in ngai to em thin an ni an ti
chuan tu ge hetiang thil hi an chunga ti duang le an taksa pai dan te kha anon ron thla em mai le ngal he wang tak hian rin dan pakhataron oma Washington hian US state dang zong a in serial killer an nga zoka chumai alani lo Washington state ringot hi Covell serial killer za asom nga lai te omna munani Entirnan Ted Bundy te Hillside Stranglers le Robert Pickton te po hi alar zwalan ni Hege steer lama bokhan Jessica le Austin bokha tol tha ching experience nei thatak serial killer tha ani an ring hiala masian han ngai to a serial killer te hian voi khata mi pani han tha hi an nei khat emema aruka mi thata ni angin mi pakhatan thata an chol phota midang that le tur chuan hun tle manin siam le thin baka mi pani han tha chu evidence han ti bovel kha boy thlak riau dona chumai baka na ruanga paidan te kha mi lo that thin to ti dana anglo entirnan serial killer chuni se mi mu lo na tura aphu mani lo po in tuithok taka apayang hei hi chu Austin le Jessica te thi du shim thil ti a angzok tama le lama mi tam takin Randonautica app hi andema hetiang thil a thlen hian he app siam tu te hian in rolem thil mak pui thlengun si ati in a him lo riawin an sheta a Mase inside Edison den he app siam tu hi an kom chuan thil thleng pal liao ani khatiang thil rap thlak takan han mu kha thil thleng palani a application thil tum reng hi ani lawati a he application hi ina omreng thin thalai te man tangkai tura siamani a user te ko mu tur kong hi aron lang topa kha an zuya an kal ngai lo le mu ngai lo mun te an mu pha na tura siamani ati a Mase le lama Randonautica app hian mun mak tak taka mi te shoi thin sia a shoi thin hi mak hlum takani kuang lo om cheu na te no te le marap om tak om na te thil dang po tam mai an website a hian an user te himna tur list an zia oma chuna chia he application hi mangro ti te I chho in I phone charge full zel ro ti te le apoi mo ber chu nangma in kal ngai su ti ani Tichuan Jessica le Austin te thi chan hi serial killer le he application hi ani lo ta phota nga yela achan na hi lung chia thlak tak zet August ni som ni kumsak ni som ni khan papakhat Michael Lee Dudley chu second degree murder charge ni in manani a ani hi Jessica le Austin te in lwa nei tu pa ani Anman dan chu an then omte hian ama a thil dik law om ni an sha da wangin le a che dan makan ti deule ka wangani a Jessica le Austin te bolai ni boknen police an lo report ani Michael in hi Jessica te hian an lo a in lo man hi a huna an pe thei lo zeu thina chuak se adu thin le lo ni Juni kwa kumsak ni som ni zan an taksa an mu ma kar khat vel khan an then omte chuan an in atang hian thom ring takalo chuaka in hial boina na sataka thlenge in an shiani in an soya baka Austin o minkal san mairo tilo sham ro ati ri om tak te han shia a silai ka pri an shiat le nuwa thom are ta ni in an soi Jessica Zokhi silai ka na hliam nei no lawangin a thi a Austin ro voi khat chia ka ni ma se a thi pui thawani atir khan tiki an then omte khan heng thil zong hi an report vat lawan ti a ma se trial huna hei chu chiang mayang Michael khan an taksa kha garbage bag ka ada photanga suitcase ada le anga luya apaita ani email Achet vel na te chu tifai vekin banga thisen kai te chu rong anoi nan le veka mase police te chuan thisen kai te chu an la chui thei thowa silai ka na kwa tinen Michael him manani a Bela chuakri tur chuan $1 million nga la ya bail chuan a chwa lai lok mel lo a trial ma po na lo tanga reng don ani chu a bail mana taw na chan ni alang pakhat chu a hun kal to a anun da na lo thalo hle boka an man hu hian a bial nu hlui chuan ati na thin zia le kuta thlak na sat thin zia aron sui chuaka mi a tha mai chu ring lo ma se aswal zia le nun ron zia sha thu ron sui chuaka piano a alu te po lo tau tir vak to a silai te po in alo vau thin ani Chuma yalani lo ama fanu ngein Michael apala ka hian abul naya a umlo da turin restraining order lo la hialani chu apa hian lo ti du da na sachin le a an ina po hian afanu hian a himina in shelova apa Michael hi alo hlau le ani
henga jang hian Michael Amizia tu chu kan ngai ruat thiam thawarin oma a trail hi kumsang ni som ni September a tantura soi khani ma se update om lo riawa khovel shiwa ga boy wang hian an la tan mai lawani mela an tan wat be seila rorel ne dik tak po thlen nge ya be se om hle Jessica le Austin de khami thata kan ni a no pang te in rong takatha ni a an chung ten rorel na dik noya thamwan na an mu nge kan be se poyani